Hey, wena MJA member te kan hanin ko le a tam thiang ber ko kim tak kanong kal te po hi lom thu ka sil chewa wena hian professor lobik de kin ham te pidik te ani working chairman education reforms committee ani a education consultant Reverend Dr. Kethan Zawa ani hamin ron telpui boka education reforms committee chung changa hian press conference kan ko tam lo khop me hei tun thum chu re tak ka lo ngai to te kan lo zir to atangin tikhan thutlu na kan nei soifia ngai awma chumi chukan soifia don ani a education reforms committee hian thutlu na kan nei te education consultant mangin sarkara kan thelut le chtiang chon pozui ani thina chuan heta hen moi te pulun moya MERC kan secretary nia Dr. Ronghing Moi ani po member ani chuan u J Soram Thanga ani chukan traffic anga MBSC chairman ania Pisarai MBSC kan secretary ani hian ami kan statement nei tur chung changa zona omte min chan sakanga soifia ngai te min soifia sakdon ani china ka soyam khan atlang pui de zor zor hi ka chiar sok chau to dona tum dang anga chip chiar do ti to lovin cha chon zona te in nei tam theinan te soi hu na hun na tam theinan te pon ni anga tian cha kan ti chau don ne kan chiar ange ni sompore thla som pakhat sang ni som ni panga school education department in 6 quarterly review meeting anei le ni som ni pathum thakhat sang ni som ni paru kan masalo kan ni chu 14th Mizoram Education Reforms Committee meeting in Zirnale Zirlai te tana Zawk tur thil tam tak angai tu heng annoyami te hi Mizoram Zirna in ma son theina le Zirlai te le nu le pa te tana Zawk tura ma lak dan tu kan chop chuat te ani kalpui ani dan tu le ma lak chho zel ani dan tura Mizoram Mipui ten zo na nei tam em awangin voin ni som hi pasari thakha chang hi som hi parphian press conference mangin Mipui te hena kan han filfia ani Mizoram school kan ti hian ADC area elementary awam tel lo ti ero ni set pi don nia Mizoram ti khan kan lam pup pup zela ADC area son elementary so an mani in rel bol na bigati ani khachu atol lama kan ti don nia professor pichon lo ti pokhan lo chiar thi thawe class pakhana chuan class 10 le class 12 result bua top 10 le division alang to don lo ti khani class 10 le class 12 exam result bua zero line ti thazwal te top 10 le zero line pass te division le letter mudan ti lan ani to don lo wa result bua hian school ming awmanga school ming noya khan an ming le ro number alanga an pass ti en fianga chu zong chu ni he kalphung hi CBSE te CISCE le state thenkhatin a local pui mek to tin zirlai te hian an mark pu dan hi website a train an mu thei vek tho MBSC tangin an mu thei vek to tin merit list te rank certificate te chu MBSC na pe thei ni antinan chief ministers award kha school education department in CMA chief minister in a sem 3 na top 10 ho tan te MZP MSU te zirlai pol ten so lampanga siwai le te poniang khatianga zirlai pol tena atitha lomanan sem du chuan a list kha an dil thei vek thowa merit kha an dil thei amaro chu official ati chu le khabu ti chu an chi chuan ti ani to don lo ni apan hina kan lun hal zel ange ti khan zona nakena zona hun kan han honganga zona theite kan chang done zona te academic calendar Thlak ani don ti ni tani Mizoram academic calendar kan man mek April atanga March chungchang hi zirna nei ani ba ka inron khom na hun nei ani inron khom na nei ani nu Zawk ka zirni le in hetiang thutluk na hetiang hian thutluk na siamani class 1 to 10 academic calendar to January to December mga siam ani to dona class 10 exam ero tuna kan nei hun anga hian nei chun zomani ang
he soibel tretatan Manipur hian hetiang hian tunan mang mekani adanga po mang chu nom thoboka anhai kan talang lokani chu class 11 le 12 higher secondary school academic calendar atan April to March man ani chonjomang academic calendar thar hi kumsang hi somni pasari somni paruk atanga man tran tura ti ania RTE Act in school hon nia bituk ane awang le PM Potion Scheme a khoitel don awangin kumni chunga in siam rem man tumani academic calendar kan ti chuak toa amaro chu tuna hian tu na kanan siam ta a academic calendar po ngai to that le ngai dona kumina chuan engang ponti ila madawin kan tran thei don lowa nakuma tanga tran tu ani a nakuma tanga tran tur poni ta selen siam rem ngai a oma RTE Act noya chuan class 1 to 5 kan is hi talam kal turani ti te da ka zariat lekhan zir turani ti ani khada da ka li angin chorol theatin class 6 atang class 8 kha ni zani somni ain zirtina chuan da ka sangkhat school anom turni ani zirti turani ti ni wangin khami ne na siam re mangai dona chu bang chon voi khata thlak bur theilo maila in siam ram nan kumni kanin da ani adot le chuan English medium school a home language day manani don tin le a zilai tam tak ten in lama an tong man thla ei technical tramania home language ti hi local language ti an mang chelawa home language mani ina an tong manakha home language thla a sap tong an man na satlu tuk to wangin Mizoram kan tong hum hal ani theinan English medium school a home language day mang tura siat tirna siam ani dona home language hi class period kar la ka chol oma break a heta class la nan chon English te pon manangai mai the a chan chu mizo fit kan lo ni lo theya ani zirti nan chuan sap tong te pok manangai mai theya an du chuan mizo fit kan ni phe chuan mizo tong pona ti thenga amaro chu a break hi chu compulsory ni aba kan mang the ni chona tha break bi ka hi chuan mani in lama an tong man big takin mizo tong te lai tong te mar te poninga heta mara te poninga kha no pangin an man theinan kan thawin ka ringa Sunday school kal te no pang te po hi ka chik thina kal ko nga po sap tu in an perfect ni Sunday school a po sap tong thawin a loin bele a mizo tong chung changa hian mani a mizo habik ke ma ton theta ni wang ki hang kan soi ni a mani tong hum halani theinan local language home language hum halani theinan tiang hian ti anita English medium school a ti ani don ani tin apalina Hindi zirti tu te training mu mal tak nei tir ani don ba ka school education department kai soina in thakhata voi khatal Hindi speaking day man ani don tini Mizoram middle le high school ate hian Hindi zirti tu an omna atlang puin Hindi tong kan thiam atlang puin Hindi tong kan thiam lo hle ti chu hai rol ani lo zirlai ten Hindi tong an man thiam zok theinan Hindi zirti tu chu training mu mal tak manga ti chakkum ani a Hindi zirti te atong a ul dem ko hrelowa Hindi zirti tu Hindi tong mang hlei theilo te phei chu ashana training culture ti ania Mizoram chengten Hindi kan thiam lo em awangin state pona kan kalin har sanna na men lo kan tok thina India rama om kan ni wang ai ma in zirlai tele na zong te tan Hindi tong thiam hi atang kai ti kan theta wangin school zong zonga Hindi speaking day mang turin thu chho siam ani dona Hindi tong hi class to line ni chinang tho khan break up man turan yanga spoken Hindi chungchanga lekhabu chuangai chu SCRT na boy puyang kami conversational language kan ti asap tong tak chuan tong dan tur kha ziti to tam taken an shedon lova Hindi teacher nei lem lote primary application Hindi teacher an nei lova khata an man thei tur khan tong tlan long in biak theina tur kha lekhbu ti chu ani dona chumi tur chuan SCRT te hriat tir ani to a meeting minute te po a chuak to in ka hria chumi manga malak tur chuni dona ni common uniform chun zom ani don lo ti ni le a pangana
sarkar masain common uniform hanga sirna akal pui chu chunzom ani to don lova uniform chungchang chu sikul te puta dan ani to dona common uniform rong mang chunzom du anom poin sikul thunei na da ani ang common uniform laya kan uniform kha won than kan lo le tek to sia ti te domani khatam ama dia uniform a let le rem chang lo pal te pom theya kha kha chon thu nia school tam takin uniform an mani duanga ti am han lekha ron duwa teacher federation te pon lekha non thelu ta siang chuan chungte chungai to nia MRC chan uniform common uniform hi panchon jom lo ni se ati atin kan siata tan sarkar bhasai na ti wanga ti lo tangot kan ni lo sarkar bhasa khan tha ati bera policy ta na man adu wanga tha kan nia kini na policy kan ne tu na kan ti poi sarkar dang lo le tu te pon na thla mai thei amaro chu ahun lai that bera kan ngaya kalpui kan nia amha san lo kalpui a po kha ka vadem ngot lo ni ti kha min thiat pui turin kan ngen chuwa kan hanin rona in ron khom na kan ne ya khan uniform common uniform man chun zom lo hi a tha ti na oma emir sing kan ngai to sten zon thutuk na kan siam ani a paruk na school timing chu angai kalpui turani he chu a thuilu tuk lo pon a soi theya school tran hun chungchang hingun tanga ngai to ni nuwa le in ron khom na pole mi mal tam zokin an du dan angin dar ku a chun zom aniang school om na mun azira ti dang lam ngai om chuan dar ku ai tlai lova tran thei tura ti tumani a school om na mun in azir lo awanga ti tuni awanga tran ma chungchang hi chu SCD review committee meeting ma sabira dio tenen na kan soi ho nuwa chau thu thu na siamaniang ha temin to siam ben angai sita aizol chu kan zia lama chim lam panga khulum tak om to a sta chuan tran ma te pon ron du thina khata kha chuan dar ko ai hen tlai lo sela ti kha kan du dan ani amaro chu dio te kan ron lenga review committee hi thlale nei tum mania ka le mai hi ni to a thlale chu chuwang chuan thlale nei tum mania dio te kan in ko khom thina review meeting po tumruk nei ni to tum sari na nei ani do na chumia chuan kan an soi howanga district level a khatia lo ti tur nge tia kha education reforms committee member po meeting a kan kal thina sa chuan a hran a thut kher ngai to lovin dio te ne soi howin tiang chuan thutlo na siam tum ani a pasari na ziti tu tet nei lo te kum ni chunga tet certificate nei vek turin supreme court in min no ti ani nikhat thlakwa sang hi som hi panga khan supreme court in thutlo na siama sarkar le aided school a thok zong te chu order chu ani tanga kum ni chunga teacher eligibility test tet certificate nei vek turin aram sia tira he thutlo na po state sarkar bo zui tura ti ani angin dio te hena lekha po thon ani to a ziti tu service kumnga ai claim nei te chau a huam lawang he thil hi supreme court order ani angin boipui mek ania state dang te poin an ngai ven hle maya ataka kalpui ani mind state dang te che dan kan ngai chang photang ti ani tukin zinga kha chanchin bu pakhat chon headline aron hang boka he thila hian keni po kanin ringhan lo viau meya amaro chu RTE act kan ti te en khachuan chani som pasaria order te alo chuak to a kumli chungin te tan nei vek tur ani ti te chuan hei in khinna lo oma trust pakhat le Maharashtra sarkar in khinna supreme court in order ron siam ta a chtiang chuan kumli chungin te tan nei vek tur ani an nei lo ni chuan retirement an la kangai ti te tin promotion an deal don ani chuan zirti tu point hemin nuwa hi chuan promotion and deal don ani pon tet tan nei to turani service claim te polani ma sila tia kha supreme court in aron tia ron no na chu ani ta a lo thei lovin thei hi kan bo zui anga ya ke ni chuan
kan ti do ne ziti tu te nei vek turin kan nor bur do ne kan ti na ni lo Supreme Court atangin tingin bo su report peru ti hi kan don dem china wang report pe ka ngai tu na hian i dio wa te mala turin engza nge khatiang la nei lo tin alice siam turten kan in suit tira SDO lama te tiang chon information kan la khom chawani a ni tam takin mala bur le ziti tu te ban rum turangin chen khata an lo soya ziti tu te nge po a then an lo chi aya ni thila he chuan chi ai na turom lova Supreme Court in order on siama information kan la khom chawani heti hian ti tur heti hian nge ni kan in nor vake po kan lat ti si lova amaro chu kan riat tu chu Supreme Court order ani chuan India ram puma ni chuan kini pona kan lo zom ve ngai thil a oma ta hian in ron na Zawk te kan la nenga state dang te po kan ngai chang do na state chen kha ziti to association page nor te pon tum ruchana ni ti te kan thria a bo ro khilian khop me chu ti ngai chang chung chuan fingpur takin kal kan tumani che rum kan tum love ti kha zoram Mipui te kan in riat tir ani hey press statement a hi kanan kat ti dana kha kanan Thlak le do chip chiar do kan ti kha chip chiar lo kan Thlak le a chip chiar lo ma maim a en lo ma maim a tluang tukem ka shelo a thu te phei kha chu ka tle man chu chol palte lo oma zona nei tam Zawk thina kan ti a kha i kanan helaya kan chiar chu kan ti chu ni a le